come be fine there. Yamia Daruma, Mrana Maya, dear Mensu. Okay. Kaya late, no son cabantam kakra. No cranama bread. You cry, Yamina, no metim. Agya Koo abantie AK bidam. Kofi hoye mugo baba Kennedy campus baba Mizaka kra. Yes was ifie na akolonche. Aye ensem bebre. Yo no cra mechia asanteman. Nananum penifo nyina achese omutie ene Agya Koo me fancy nyina. Okay. MPP fo nyina so mechia wo. Machia indisi fo nyina so. Okay. No cra ye dwuman ye firi Kumasi amakom ne ye wo metetemi. Ikodi pa won kana mem 80 nim. Sabe nkudru nkana no. Me makru no ankaza nkana kru no ankaza ye frɛ ne krae. Wan kra fie na wo de opekwa obeye kubolo. Okay. Oni namusa. Okay. Ti me kra fie se me de me ko nkana. Ti mpa bobi wa mo fanta mechi. Ikudru nkana na chese de adwuma na abe shoemaker. Kinkri na mi ame de to me ho so se abrante so benyina cha eso hwe ne ma bi sabio nsanom ne nubone krono ne sa ne memfa bi nto mi tinkran man to abasada me bo life for me nsa shembuto because okoto nsa se ko yachi na nsa koto bi boto anu a offense ye ba ko pejolo ye na je si be ku anu no enti no manye bi da. Okay. Kakra yedi copy concert party. Obi a be dia dance se concert party. Modern boy ko boy edit Ghana concert ana yi kire nanim. Ene na mu na mpanimfo esa be hum se da bi. Ya hye senior se Kumasi ya de. So ba before then no kra na Kwame Mpaduna e friend me me ko ye senior ye Abawa Mary. Okay. Omo ye audio ne de na ye Santo ni Judas no na me nka ho ba ye sini ne de ye ma me rock to abi e play no mu se me ya de ntina ma me mpanimfo so de frɛ me ba ye Kumasi ha ye be so sini adwuma no so obi abedi dance ye se ba bi ye de Ghana movie industry no e kudru ye kakra adwuma me ye nyina I think se bi wo mu a omo mpese omo de obla no be ma abrabo na di wo manim a kire onfa benku mfa nifa no omo ntenie ma biase enti wo firi se sa nwuma me kukuruhwi ase enwum to me boban me ye we ni nyina no na me de sebi kakra ba bensam a menum na me mfa ntwa ana sebi me mfa nye den me ye den me de kakra bisi. Okay. Den me shase 207 ene modern houses abai senka enye me contract akura na sebi onim dia gebi kura beka se free mu kura anka sebi meka nse akoye titedan nanso me ne modern houses ne e compete obi a onim ohwuma se anaso onim atwoma tachima bi onim ba bi amedane sie ne ba ne se sa abre no hwan na ye aban meka so ye president kofo type na ye den ne me di paint gu hu dia ye kan be say aban bi na mamsika. Okay. I'm so mu be na ko ba bi na enti Facebook na ocean no Xposed TV but join us live now. Agya Koo fie no and ewo TV no so ocean no Facebook Xposed TV and Xposed 93.3 FM no and so Facebook no Xposed FM and TV no Xposed TV and YouTube no so Xposed TV. Agya Koo fie no and ocean on your shot no me ne doctor also ansani Mr. Aboaje ebe kwa se enough but me zemni Kofi din komo kakra bi na ohwe no Kofi upenti dan wi ya uyeye omuto woni so ade nyefe one choose good color me color no so de efe pa bo modern na de ko askwa ebi am top paint wi obenya bucket ba ko 1700. Okay. Entino sa kala we no o de wona nya ofa me de ye me fe pa fi kra me horo o be ba na me de wash car wash igina na me bon ho sa abra me nya enti o de nya ofa me ni je ho pa za ebi ana
say what it is to say go for cause Agya Koo na fie we see almost color the paint fie either say wine color na say almost say off white but almost say when you so dey almost when you so dey me color wa abontin but colors nefe the same thing how they say studio obafie ho a obohu say yes colors na efe na kenkan ezedo so mo manu o si ntie atise muhunu eni nipa dodo bi echi nko ebone ni me ye nipa enne bloggers aba ni ade ni ntino e difficult say me ma wansa wasen bi ho na me ba say me ni ubedi nkomo because usika na ade kopebo so me so akoje kakra wo YouTube fo ho me wo babele mi bi ti ntina me kasa ma mitinya me enti me kasa ho odin papa na ze ne kes be kra na kra me wa eni obi a free satam ni obi a na afra me ameko me nko ma nya daje na me home na de ma ye minsire nyame so onsa ma me nye bi nka o me den kwada e ba wiase ana se me akaba me kura tra ma ye bia ama wo mu eni bi kura kogum se mo so mo nya ba bi na ene na me dwene enti penti no o se ba ko yesa 1000 me se wo wi ma kire ko asokwa se be ti ba se bia e bi kura wa aduma branch wa aduma e bia wa buru dum no mu de abuwa kalawi me pe papa enema Nagara brew your friend Nagara brew okwa gu bucket no okay I don't know what you should say kalawi many je ho many je brew kala o MPP ni ntiana o dabe nyesa me MPP ni me kala brew de ade a me pe na mtaka obi anim say o MPP ni eni ti na ma ko fa sa kala nana dabe na usa de white na tutum pese mu fa video no na usa de white na tutum na che say MPP colors no in this guys no usa coat of arms but me kura wa afi na wo kai me wa hwe agese me sa kope red ni bi she bebe na ye MPP preko nyesa me yo so na si ani mu ho de ma paint the MPP okay because sabio o man no NDC o MPP o CPP o obi e pe o man ni nipa mienu so ebobo la na se tumrika e dan ba ko bi dikan me de me hwe ne de obeye Ghana yi okay unia me friend no Oboy Bese for papa no video no to so mame wakoye interview bi about odan eno ne EMT kakra school boy Kokubelu daya opeja wongrai ya nye bi ni de agency olu kra ni mekanu sunsun mu se omu di sunsun sembe wura mu etudi agwa ometware de owo ni se wo ye sinimi a untimi sida papa because don't can say when you just what sida abu from brother no see and say enye dai enkrofo di na tem so wa no bra Ghana for ni na me be kire de ntia Agya Koo dan want me ko endorsement for MPP ahona jenye sika bum tami kire magana for who say ni for you be see daya sika na saka ntimi si dan papa to mo ti si dan won kra no mo daya kese wu ni ada do mo de cherinya no o kase esi ni sika wo tatro e da ni de no sika kaka ti wo ba no nwie e say de we suwe ye nwie wo say we finish no e politics ka and I don't know better what and so okay me say bloggers to make a KBC ani politics can now this if you know and I'm going to politics 2016 na me bem 2016 am me bem me mpese obi e be push me because one hwe ya na ako raise me te my na ma bi kwa me keka asem bi akotwi pen me mpanifo bi me nko ho medical ka kire wo se YouTube no mesika enti nipa bi kreti na watena ho you can see ya o baba be so na ya ko hwe ne mesika woni ya na obi kura be ka se ne ba ne me papa no so last 3 years obi ama se me ma me no abragu fira makomu awu ama mesiko hwe me nse fira go na wiamo ase me ne tena kurufrum me nkwala bre nyina me te me papa dem edi anyina mama awu ama mesie no na obeka se sa mfiwi na oba na me hwe wo mfie so o obe 73-74 years wo so se menye 60 years nti yati free wo mfie no mu a na wo se na okohu ma me ne etena ye nipa ncheke me nso so but eduru mire bi na me so a me ma ekire jo nti me bo minimu a ojefu bi anyede ini wo sa na tie the Oboy Siki kika me si me so a na me boa me nso so 207 obi ani ba bi na dan ni si penti
na na me mfa nkan ana me so me ye imagine say obra eni miriketu kakra ade a me de to dan we so say nyame beye onyankopon so aya abra meti ase a minwuye entime no se bi adwuma ni mu no se legacy bi wo ho a na me so megasi wo no me mpese daati bi sebe impreduasa ye de mbetra hwim akotra tv so se yesese sika kwa sinye wuru mama me emposo obram ye den na me kotudwem gu na mete ho a de maboa ne pen no obeto mo 2 cups abram me medi ba o ntimi ebia no ntimi nye sika de han dan mame enya ne mfom so ntimi de madwen eni fie nyansa ni nyame mmoa nyame enhyira na me de ato a me de aye wi se daache me ma enko nante basabasa eni oda ha no kopena adwuma ye wanya bi kuro beba fie ayede aba beda enti bi omo keka na ye ni nyina ye politics bi no enti nye MBB abana no skasa fa oh me se panyi bi a omo cross checking the whole Ghana banks baby ya transfer sika bi dia to me mayi mu a eye yi no na omo famra bonten ana se panyi ye de ma me soai ana me sumi de chede free jubri house oba na enti madika ka se ntia tese hu ana panyi bi akwa o ma olai off say ye ne de man no omra bonten me pese me ko because mabre me pese me ko ma aye obu MPP wo mu fie o me nko ho kura obu a MPP o ye nko ho apart from Kennedy Japan MPP party na nkasa chief of staff Remo Pare na nado obu a ye nko ho kura ye nko ho emresim ye nko ho yeso uwi o mayi wama ye nko ho kura emresim me de me hwehwe ne say me de Kennedy Japan say how senko for kasa MPP na Moscow se because campaign ayema party no omu yeso omayi ototu me de nkofo kan omo kan no enye masemo medical kan medam obaba na me bia ho small land no mi twanka ne na me ne namu a na me nam ho nti wo so no bo modern na sire nyame anase wo nua bi anase wankasa bra me nchese bra panyi wofa anamenya kwa ben na ofa so bebre yetimi ba ebebisebisa masa konise wiase ye de but one way ya obeka echi na adwen kakra miminyae no usoso no men tibi manefa kwaye de odbe ye sabe ye nyina nipa de but adwen no mempani fu atie bia ba bi omo dwunu bia na menwunu nuru osa nenso kakra ni yetieti balance ne ne de ku ye ne enti u kaka sa MPP sika watu petetu because omo enimu ne de omo nim MPP vomba de voko omo te ombesere ene yesen ka MPC ne ministers ni nyina ya memom sika sisi mansions ni ade DCE fu asisi omo mansions akase MPP abane de ofa so de bamu adi pa de ene lalai o omuti modern onfa ma wuni men kan say tiri modern but onfa nya den e ma wuni sa na adenity omu fio me de meteo say ye wi abrabo no Agya Koo me ba o Agya Koo agi animu campaign ma MPP across the 16 regions baby obi anim say Agya Koo ba ho ne ade o ka so omu fa ma wuni a ase kire ne say omba omu mu a okra de bi dia kwa ba ne say ebia ne say ken ne bia ya freme ya kalisika bum ko bangwe kwaje de ote bangi wono kura be ma obi la say sika ye dia to akwa ne mu ni o ene hospital kura akwa na usuru because politics na ye bibia eden e wo ho o yale kura akwa akwa na ba ha o masa Ghana ne wona black sense enyum na say be previous ameto ye no media mahunu niema bi a mede me niema bi etutu yie enti no sabe o empani for frame say me mra na ye pe bibia ma me a me ka me se ka me ma me bra go with that say ifiri akonka ahwa me dimrika kra ne be fa for makoje ifiri say me ma bre no me koje a wo say nipa no pa koye bi na ye de kokoje enti a ka say de omunya ma me kire say me no me nkoje obi asika me nya contract bi a se kokoye bibi ene de metimi atena aka ye mam contract bi eduru bi yesi otwe koko otwe cement otwe fuel me ntwe bibi a me de party no ana me de me do party na me hwe e apart from Kennedy Japan MPP mo hwan pa ni nipa woni dan nim sese se ya office o ya oboafo MPP o dabi empanifo bebre ho mu hia me a o mutimi chemade ma manage ye hwe bo ahe edu cocoa board metene so anama sorry o hia me otimi chemade mama de a me amutimi se papa nkobo an ba bia
nipa maako bi nhumia omo chemade ene de Japan ohumia o chema ko braje na fatofu e ampa baba bebiem na ebrufu e so nya bi side di ofie ma enti ene de da nipa ne de omo ho ma nipa no bebre mitimi mbodin bebre maako obi ene na obeka kire MPP delegate omutiwa no pefa Kennedy akompre ko Japan o de make kire delegate ni say medical aka sebe mpredua so obi bobo wa mo agya wana ne nte se wa kire se me pa kire se adwen de obi atirim obi ade ne ho obi a sebe ehwe na busua obi a ma obi asika so nyame etre na kwaba muma nipa bia but dia oman na du sisi ya na ye ko no ya so bia hwe ebre so se ye di obi a woti business ase otimi create adwuma odi adwuma ba ma nipa nya biye fi se oman ye timu abrantie wie suku ababa wa wie suku a ne wanya adwuma nya ensamane ne yemienu sebe preduasa wa kokoro no bomu a obekọ sebe besi brem ti wusi nti makra hata na oda wani awurada ne yi eno mo fre ne si hata nu wayi no no so akọ hata ne baabi owi ano abobo ni nyina na ode afa baabi a obi be ma no kakra akodidi eba ne sa enye esese adwuma ebusu o man mu sebe panyi anade onye bi kro oda no watimi ada na ase oda na ye huruja no wati wani kakra tetwen no asole hwan no anadwe na wo pai hwan no because we free say unti intermediate delegate me kasa kire wo me sremo me ansana mebo obi ti dom se me kan nasem no na de mi hunu no ebie na nipa wo hunu bi efie na si was for so many years MPP ba konya so no and watimi akwa wie fie no enti Ghana taxpayers money no eno na Agya Koo mu de exhibition yedi si mansion multi-million mansion besides that director ben a friend man ko twa movie a o man Ghana sikam 5 billion po awusia botaye party nti a yede Agya Koo video yi enso ebrewo ene se Mamoni, there are a lot of circulating news in Sembebri from various celebrities as I say woman Agya Koo enya adwen say one and see a yene dino and no empty and the video way Abraham because a response to a man for like Kenny Jonas any Oboy Siki any many others say this particular video no and it may reply woman sama no can say don't believe say somebody more Agya Koo aboy if you on one kasa na ho odin emu and also wuti Agya Koo ya otimi e de akonya wonya ye no and so etimi a reply papa bi ono so ba bonti obeka say ne ba any Agya Koo na so Agya Koo ehwe no or reply that or chemu say about the same because looking at papa the age now here Agya Koo age you know was it any possible but one man wanting that ama be ya no akonya kakra wonya ye no ana otimi e respond to that aspect of training video and then so call so almost a month ago Agya Koo be TV sin dey can ba make us marafi so be subscribe here channel we and so am I say be say cause Ghana no yen sakabia being a video form and as a breakdown news form no ye betimi and so e dey abrow e channel yes be dey ken me no dey increment marafi so subscribe here channel and so am I now we like video subscribe sin here dey here pa bio and so say what subscribe here channel we every no na what the one sa and so about the man so e choose all notification so all the phone and as a tablet and a share a channel yeah or subscribe now to all notification we are bell no ebe so white and I say the two my baby will be on so sa ebe to me akemi dem mo the television and I say all the computer desktop form no so na share and also subscribe we na do about the man so all notification wa do man no ebe so black me the king me no dey inquire say share on that next video.